Iyabe tayo karing panalangin tamo at kapasalamatan, ing balayan ng San Antonio de Padua. Ing kapasalamatan da naman ri Mayor Teddy Tumang, Kapitan Laverde Gopez, Dong Micah Brenz Gonzales, Gray Line Memorial Gardens, Engineer Lopito Calma, Engineer Mark John Pineda, Mr. and Mrs. Feliciano Calas, Mr. and Mrs. Nong Fernando, Mr. and Mrs. Pamela Manalo, Tagle Petron, Mr. Louis Gopez, Mrs. Pinky Kiambao, Mrs. Luz Parpan, Mrs. Aning Esposa, Mr. Ramon Baluyot, Mrs. Rosie Santos, Mrs. Lena Sison, Mrs. Rubirosa Rodriguez, Mr. and Mrs. Adriano Canlas, Mr. Abner Canlas, Greyhound Capstone, Mr. and Mrs. Lito Laksamana, Elvira Herrera Mojica, Bong and Emily's Catering Services, Jessie Sunga, Riley's Printing Services, Sharon Yumul, Mr. and Mrs. Carmen Roaquin. Roadways Logistics, Brian Tayag, Paulita Antoinette Galang, Landing and Berna Gopez, Elvin and Ellie Yumul, Janet Manalang, Mr. and Mrs. Robert and Esther Fisher, Jeline Gonzalez, De La Cruz family, Rosie Santos, Alvin Kiambao, David Coronel family, Mr. and Mrs. Bong and Merlin Tayag, Princess and Joel Taranto, Mr. and Mrs. Fernando and Zon Katangal, Mr. and Mrs. Jordan and Zen Mirabel, Mr. and Mrs. Dennis and Gemma Katangal, Mr. and Mrs. Ryan and Marjorie Katangal, Mr. and Mrs. Rickson and Ira Jacinto, Jose De Leon, Teresa De Leon, Mr. and Mrs. Michael Rivera, Dong Mamangun at Annalisa Canlas, Kambeding Karelang Familia. For special intentions dari Mr. and Mrs. Abelardo Canlas at Jeric De Jesus. Para king birthday dari Loretta Malyari, Grant Adriel Lomantas at Antonia San Diego. Para king malagwarang kapaldanan dito Phil Vinod, Rodeline Gonzalez at Jordan Williams. Ipanalangin tala naman din kaladwa dari Alan Yumul, Father Bong Gopez, Monsignor Tix Ordonez, Father Mar Miranda, Father Rex Diwa, Herminio de la Cruz, Jem Ivan, Africa, Oscar, Gregorio, Consolacion, Maximo, Florentina, Lydia, Island, Marshall, Jaime, Lilia, Jessie, Sergio, Fernando, Rosita, Yotikiano, Graciana, Antonio, Marina, Adelaida, Gloria, at Edgardo Kembao. King Aldo iti, pagmasusyan tayo in kafiesta ng San Antonio ning Padua, pari ang pondoktor ning Banalakapulungan, at patulunan ning kakatamong barangay. Metong abantuga santo, at ing kayang lagyo, metong yang paboritong personal lagyo, king mabilog ayato. San Antonio, mi bayitya ka rin Lisbon, Portugal. Kaybat ng meging metong kanon ding Agustino, kilob ning mapila na banwa, meging yang metong Franciscano. Alus metong yakaring migmula, king orden ning Friar Menor. King mapila na panawon, mi biebeya anting metong hermitanyo, ang gaking pinandit, aing kayang makapasubaling kagiwan king pamanaral, metuklas at may gamit. Lalong-lalo na bandang norte ning Italia, anong nuya may kilala bilang martilyo ring heretiko. Ing mabilog ng biye, malalam niya pangayagyag, kapamilataning lugod king Diyos at karing kaparang tao. Ipapa Gregorio Kasyam, inawos ning ing mabieda tukanan ning banal akasulatan. At Ipapa Pio Kalabingadwa, bilalagning doktor ning banal akapulungan. Meteya ka rin Padua, kanitang banwang
metong 1,200 metong pulot metong, kingidada 35, 5 banwa kay batnang mete ning fundador ning kayang orden, San Francisco ning Assisi. Ding mabilang amala at milagrong meganap king kayang kutkutan karing king Padua, pengain tuliran da para kaya in titulong, maulang mapangawa king makapagmulala. Kambe ng San Antonio ning Padua, anting meto nga pamilyang pupuri at pasalamat king Dios, talakad tamo at makyabe king dalit a pamuklat. King lagyo ng ipampo ng anak, kampo ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Jesucristo, ing lugod ng Dios, sa ting sala, ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At keka antimurin. Kapatad, yang pangtayang mitmong kapasalamatan at kapurian iting banal na misa, king kafiesta ning kekatang patulunan, ing pakamalan tamo yapungan tu, San Antonio ning Padua, kaniting kayang kafiestan anting maragul tamong pasalamat king iyay meging talapaglualo tamo iyang kay katamong kasaw ya ing kambilan tamo king nanumang kapalyarian king biye ating kapasalamatan na iti aduan tamo mo naman para karing sablang manuknangan keti king bulawon karing balang familia king itugtog na pasanay labis-labis ng grasya at kanwanan ning Dios kapamilatan ng apungan tu.
Batangan po maging karapat-dapat si siyang talapa at panyawad talang kapatawaran di sablatang kasalanan. Itangan po magkumpisal ko. King Diyos, amayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, ulimi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanagapo ko kan Santa Maria ang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos, sa mayupayang tuto, pakalulwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga. Amen. Itangan po. Ginoo pakaluluan mo kami, era kaliguran, antimoing karampatan, Kristo pakaluluan mo kami, emilalingapan, kapatad ning mangailangan, Ginoo pakaluluan mo kami, emilagi namit, matampaing kekang lelangan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Itangan po. Gloria, gloria in excelsis